Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Menteri Sarkar bobat Ketenan Arts and Culture kumjuru yekiwei pat Ketenan ubak polling do hak jingkren jong u hak jingalang kabalalong hanihu hak arpulai tre uleber arzar arpulai ulakan tho tiak halo ke jingkhot sobha u balong kumukongsan namar bahaka kerteng la tho Shri polling do bat ulong bakumba kalong menta ngidang yakun ban penrung yak tin kasi hak kernet ka bapra jong kriti sincha gari India bat kumta ngideiru banyale kumlu ban penankam dak tin kasi Madhaka cakap bantu Shri polling doa kan bah shibun lada ong polling doa kenang bakan pen bangidon ye kekentian lajong ke basong sebai nalor ki bubun kimat ki bau bak pol lokren hagan ki jengalang ulapun kan mauru bagi kasi ki long bapro bashampang bat ki bastat na baswa bau presiden ke United States America u John F Kennedy un kren ye kekentian ki boong wat kemi ilinti kari kan le namar jong pi handai tuk kemi ilinti ayu pin le namar kari Ulapan kan mau bayakan ke kentien Kennedy ulakran haus nam khat khandai spa an rupusau kat ba umulung sus thampat ulakran shwaya kata haus nam khat khandai spa lai penrio daka boong ngi em hakiwei pat isngi ayu pinle namar kari Pada premier so ini yang kan komisi game ini program berkatnya penjat from Chief Guest Shri polling do. Larang yang pun berumnya kan kiri kasih karena kami berperan dari India sedang tak bohong bakpor. Sedang tak bohong bakes. Bakrok. Ngai kita dojong abdi syak. Kita perubahan sekejap yang mau. Apa begini? Yang boleh no ngambil Shri polling dah. Ngambil buat banyak Shri je pak. Jadi pak buat. Dia visi jom kita kabian deh. Kabian kita bagi ini, no Shri yang lain. Yang ada kabian. Dia kan, dia kan cuma kiri kasih. Dan mantap. Kompak lah debat masih, dah mangin nang disuruh saya nang juang simat ya. Nyokor di macam tak terasa, kita form supporters.